Ubak Geoffrey Carcentiu General Secretary but ubak Vianney Nongrum Vice President ke Motor Sports Club of Meghalaya Mscm kilapan benar bat pentip ba ban penlong ye kejing Iakop Pynher kali Mscm Off-Road Trophy 2.0 ke balai sengi ke ban Sdang ha ke kat san terik bat kut ha ke kat nyau terik Kyllalyngkot. Ya kini kejing Iakop las nok tilang de Kyllalyngkot Sports Club bala kershan ru de Tenat Sports and Youth Affairs bat Tourism ke Sorkar Meghalaya. Kiriu it sports na Meghalaya, Assam, Nagaland, Mizoram, bat Kerala, kinwan ban shimenta da kejing shongshit. Kini kinoyalam ke Mscm ke NEHU, kum kini kejing Iakop ke Plelat bat ke penseluruh ke Samla jong ke Meghalaya, ban mi syakmat ban shimenta da kejing shitham. Kini ke sports kan kenting ye kanam jong ke Samla syiki kenjang bahajarong ha keri, bat hakiwei bat kiri ke Perthai ke Laong. Ia kini ke motor sports en pelong Kyllalyngkot ban kentup ye ke jaka stow lam leer bat wa yo. Ke motor sports ke long ru ke atiar bekongsan ban kring ye ki briu ne ki wei pat Khuborjylla ban wan jengok ke Meghalaya kum ke wei ne ke jing penroi ye ki kam jengok kai Perthai. Laong kini kinong lam jong ke Mscm. Lakmilen ti kini ki lai sengi ki pat bat kinong shimenta kin tut kini ke lempung Pynher kali jong ke Mscm. Ni kau ni sa na ai ya ka happy new year kasan thamai ka sok kamen Khubor de lima ka ni ka kerua ni wan sini sepi buat pentip ba ka motor sports club Meghalaya ka Mscm kan belong ya ka off-road trophy ha ka khatsan tarik hadu khat new tarik Januari araja arhun rio ha Kyllalyngkot kata ha ka shum ka jakale kai namang ha Mscm lamle bat wa umyang de ya ka ni ka event jungi ni ya sino tilang bat ka Kyllalyngkot sports club te habari kong ai kublai ya ka government of Meghalaya limba ka sports department ka bla era ini ha ka event ka ba la dem mensian mat kunjuru mentang seno ni ai ni kublai ya ka tourism department maka ai ya ni ki kersan ka ni ka event ka panginlong sintayo next week te kunjuru ni ai ya ka kublai sia ka DC office ba ka office jong SDO ba kala ai ni permission ba belong ni kini ka tamasa off road te ha ju Khubor ni ai ka jingko play jadi supporting partners ni kum ka sera the roots ka YST tires ba kunjo ya baru ki motor sports club jong ga Meghalaya ka bala dan dekat bangi na ka Khubor lemba ki events ki bala ki bala kasyan ni man Khubor lemba ka jinisi mentara ki joti te hakali ki event ni expect lu sau power lu ngut ki participants ki banesim benta na ki jalan na ka jalan ka jungi bat kunjuru na ki stage ki pemanjan ka notice bat ni community ba kin non ka paningon ki banwan banesim benta na Kerala te ka thongi paningkong kalong ma ngin ki ban kentiu ki motor sports club habani ki jalan kunjuru ban penbau bat ba ya ka sab ju kinong ila ka bat ban ai sim ro ki lingba ka ni ka event jungi bakin la ban ai rank ban compete ha kunju ki national baki international events kumban sepekan mau ba hakini ka senam ko pelada harja pesan ngila don I members jungiro I yani nonglo I bala represent ningkong do hakini ka rainforest challenge ka balong magawa jadi ma ka jenis mentang jungiro ni community ba kiwi kin bod kini benuksa tang ini ban kre ai lagi nakini ki events ma pelong ni nang ma nginla bani ya tunju or bangi poi ban ni le ka ya ki event bahe ki balong sabar te ha ka ju Khubor lemba kan ki events ni kwa ban khat ya ki pat ba man we bat kunju ba ya ki tourist ki namar ba kilwan banesin muntalang ban saki ya kan ka tamasa ka bangi pelong hang tei ha Kyllalyngkot ngiko apan penting bro ba ke club jungi ke Mscm ngila dai ki register number hapo ka Federation of Motorsports Club of India FMSCI te ha jo Khubor ngikot sumhai ki kenhon prasu ba punya don bentalang hakite event jungi ke bandong nadu ke khasan tarik hadu ba khanyo tarik jo Januari arja apun dio ha Kyllalyngkot te iya ka technical aspect juga ni ka tamasa ngan khot di vice president Mo adalah super stock modified but pro modified
The Nindan going a special category kata fiddle break challenge kata ni kali open category bagi kino kali fiddle break kila yang punishment ta. Jika interview so ini ki live category ka super stock 9,000 ka modified ka 10,000 baka pro modified ka 1,000. Di hake ka stock modified kindan kuman stages. Ka pro modified ni sampai ka number of participants kan dia henry untuk shipoi. Katangin sa set ayo ka total number of participants ki ban long job ki points kin base ki flag points ki ki half share ki cones ki flags bingla abu track but ka timing ka best timing mo ki bayo ki points behead wa ta kin long job to even the track medical board kali kana terrain ni bahkan dia consult ke bagi nasional HCB bahkan roh ini kali hakiki cara bagi nasional ni di kali di stock dan hidup dia ki kumara awan company ben ki awan company mo tak kita sering nak change di kan bagi modify ni ala ki change ki engine ki tires untuk pedal brakes ingin sha bagi pro modify brake lah ban modify di kali kat bagi mon kembali ki winch bagi tires ki bagi axles ki engine nanti ki nila asal mo pro modify ban modify kat kali tidak tahu bersyukur di cash price ini dalam kita total cash price kan dia lailang berapa saja nampak kita jom total cash price Aku ini tidak dekat kunci. kita macam okay cash price akan total berapa likely kategori kita lailang berapa saja I'm taking the first, second, third. oh kan first second third tu ya you nampak kali dia kategori kan dengan saya special price yang di kategori tu ini ki first price kan dulu, second kan dulu, third kan dulu. okay first price akan modify dan beli berapa saja sampo saja dan berapa saja jika modified sampo lipo bagi stock de lipo arpo bukan satu lepas sebagai harusnya berada di kita di mana asal lawan mana baru jelas itu na jelas kalau ini yang tahu sekarang expect ada before na Kyllalyngkot begini one tinggi you should expect begini one Ini lah kita lagi continue. thì nói là hai cần thế thì ngày bác cả đón sáng một cái lần hai cái khám tâm hai này là chân là chúng mình nhìn thấy cái gì chúng mình thì lại bên Iakop lại Iakop làm cái gì chúng ta mình tahu sekarang kalau iklan pura seperti kategori nhìn thấy thì khi nhìn thấy nhìn học Iakop làm cái gì bagi nó nhận sự ra thì mà cái nó kategori bagi qua